fit any assassin din and your friend saying mechanic. Zana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change your floor and I'm about too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me share. For any other phenomenon, Emma Obibia Aquaba a day ever too much HS so Gano Hala Jumedi and a bread association so for me about a crazy capa and then so may ever so much for any for now and day former President John Dramani Mahama what day a year na probo a share a year a son and a fear that na chese yeah and some Kayibia editor so say yeah woman more asa say unkoni baby opwaton ede ama eye ni nuanom ne unkoni bane no ena wokogina pinsi so wode na no disem etu edwa empo efa eye tro konkon eye bible yimpo ede eso eye se wono wonye bi da na nya de so se obeye bi na se aban ete akonya so ena wo maye o madwen se wo mo pese wo mo nton eye o man no asase ana se wo mo fo man no ejapade enye bibia wo mo nka na ga na fun na wo mo nya se wo no emum ena wo mo de ensem no for no now what didn't ensem no to eye edwa no say ena wo ka eye eno. We gave the land titles to the Ghana Infrastructure Investment Fund, which is an institution of the state. They wanted to build new barracks and offices for the police and the military, and also they wanted to build a new site to extend the airport city. That is the program I knew of. I never sold any state land to my brother, as they claim. I swear with the Bible that I never did that. If they rather want to sell it among themselves, they should tell us we and some of the to a and I'm a year de Ghana for binum and I say a year epitiamanyoko a binum e case watonton and sase or minor and sase be a de amani no then no watch him so one of them when ye a year a BSA edana de onima NSM one more a day a year and sase one to 2 a year a dim now almost decided and I say a beto a ja esenka one more at the AC a year barracks offices at the police any military form and a bemusu new site and anko mo pese o monye ever extended a year airport city asam apart from that bibia anyone ma wonim fa ho ebiemu ento betimi e de a year trokonkon no agina a year pinsin so akantam say wono enya de say wafa a year wo mayi asase e de ama anas wato wetwa e de ama ne nua ba ma bia de bida na say eya amanyoko no ena wo man yo madwen say wo mo epese wo mo enton eya ensase no ema wo ho na enye wo nchedi kokofu bobo wo de ni ma ye mpase ma wo de a wo mo enkanche eya wo man Ghana na wo mo nya say wo mo tumfutro edi ego amanfo edi epese wo mo ma eya NDC amanyoko no ye printing wo mo black said de womo de eba no bonifosem eba ne se womo pese wo man no egwa womo yade wo mo nyan de womo eye no na ensem we ya wodi etu eye edwa no ena amagana fo binum enso ede womo ano ato eye ensem no mu ese we po de ye mampanyin dada wo ha ne ho akasa abre ayeden because na benso na ukofose an wo ye eye family and friends ne unkone ba enti wonu po ne de na ena fofo mpo etimi ye bi na so MVP amanyoko yi de ye family ankasa abusuafo ekwan enti se wo mo ekasa se we ya elikwa ekwa se wo manu ha no because wo mo ena edi eye bonifosem no kese anase wo mo ena nyoma o meyi ewo ejapade o meyi wo no wo mo ena tese wo mo eche ede ama wo mo abusua efo enti elikwa ekwa se wo ha no efa eye chiro konkron se wo de ka eye entam anase wo di edi ense amagana fo ehunu se wo no ne nsa ho anase ne hu eni nkeka bia wo mo eni dada se ne hu eni eye nkekawa eno na ebinom enso eka se Bible dey say elfo ezanze nkrofo kwa kokogina court
enkrofo timi fa Bible de kantam ene say abefo pampo timi fa Bible ka ejina quotation bi kura poso etimi de kantam ka ye nyoma enchese wo mo anim so wo mo aye ensusu na wo defend no wo the Bible defend no nka Bible no wo de ka no podi enka hwe bia like bibia ni wono ma ebetimi asesa anka wo fa nkosua mum ene nka wo de kantam no ana wo de ka sa ensem ne sem wo twa asase bia ma ni nua de ene nka no de wo mo ebeji edisa so mo nim se ba no abosom ne wo mo enioma de a wo mo de entra wo be fa wo sesi a wo be mo wo adoa ne wo na se beta time na so wo mo so se nyame de ebeche ansanna anu ye no aba magana fo mu se ne nsem bia wo kan ye ehu susu so ebi bedu that time cramp no na wo no amu kura no wonte ase na ne ma emum na eba be fa ehu susu so no entenya de se obi abehunu enti de wo kan de wonya kakra na wo no de eba no corruption eba na se wo mayi ye japade binum so wotimi eton ye ana so wotimi fa edema na busuafo dia so wo kase wonye bia na wo boa enya de se wo mu ebegine di ene ejine di echina na ebusuafo ye hwe ade ye nim se ye din a mampanyi bia bebetina akunya so a enia bibi kakra bia wo betimi di abo na busua ede wo beye enti the fact is say wo bi etimi abo na busuani wo kwan bi so no no ene no so because wo hin bi ne ho no ma wo betina akunya so beka se wantimi entwa asase amfa mane mahme wantwa asase amani nua ba ma bi se wo fa nye project bia na wo hin bia ne wo no wo bia ba betina ahinwa no so a wo ye onya bibi anase wo hwe se wo beje bibi dia mani nchirima enti se mampanyi adwa no se wo bia ba na asase anase bibi se wo dia ye bibi dia ma na busua ye din a wo mo makwa ye kan ye kwame nkroma mu ye jeje rollers ne wo mo makeka en wo fo ma wo mo betina kunya so obi eni wo mo ofa asase ana wo nya asase ede ma ne huni na busua na adentina ba no sa ne ma we na ye MPP ni ndisia na akwakwa ye ensem buburu eja die ye elmo kan no ti ama ye mampanyi dada the Bible aso yi ye ne kwan so a enu no na ye se anka wo fa ye Bible na wo de kan enter because ye no kra den ya adua no na ba ene ye di ebehu na se ye ntro so a ni nyina so no dua na ba na ye di ebehu ye mampanyi dada nsem de na so betimi aka edefa ho se no kra bi na welcome na still na omu ni se ye enkontompo before I didn't share a break or too much in your comment section that if you like your videos not share or all the social media platforms and so many at the accuracy capacity you